हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आपको स्वागत करुँच मो यूट्यूब चैनल को। तो ये भोर 4टा बाजी तो मैं राति कुआड़े जाऊे। तो आज मोर इंटरव्यू अच्छी भुवनेश्वर सीआरपीएफ तो सी 7:30 मोर रिपोर्टिंग अच्छी। तो हमको आग जाए पहुँचा पड़ो। तो बाहर सारे से बाहर बाहरी पलि जा। तो आम पूरा रेडी बाहर सी जूता पिंधुंट देखो बाहर पूरा अंधार राति जमार पाइनि अंधार पूरा। देख सांग मैंने रास्ता जड़े भी लोक जड़े जड़े जाऊँच पूरा अंधार कहीं कड़े ना। पहाड़ कौड़ी से पहुँच गले मोर 7:30 अच्छी रिपोर्टिंग कि कुहुड़ी एपटे देखु रास्ता सब उदा टे एपटे कुहुड़ी। पटिया मोर अच्छी पटियार चंदका इंडस्ट्रियल इस्टेट से अच्छी। कुड़ी देखा जाऊन ये गला रास्ता रिपोर्टिंग अच्छी माने गेट बंद हो 8 8:30 भितर चेकिंग फेकिंग दुनिया अच्छी से शीघ्र पड़े रास्तार गाड़ी तेल अंधार भी किए खोलुना टांकी आसिले अधा रास्तार गाड़ी तेल सरीगला। तो टांकी जमार एत अंधार टांकी टोटाल किए टांकी खोली रखला जाओ टांकी खोली ठंडा ठंडा पाग। कोड़ी कहले पटिया पटिया को बटे तो सीड़ का पचारे सेपटे बुली जावा पड़ो यूटर्न नवा यूटर्न नहीं
ଆଡ଼କୁ ଆଇଲା ଆଉ ଯିବ ଯାହା ଆଉ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଅଛି। ଏବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଗଲେ ଆଗରୁ ଉତ୍ତର କରି ସିଧା ଯିବ ଜାଦେବାର ଉପରେ ଯିବ ଉପରେ ଯିବ ଜାଦେବାର ଉପରେ ତ ଆମେ ଏବେ ପଟିଆ ଭିତରେ ପଶିଲେ ଆଉ ବହୁତ ବାଟ। ଚନ୍ଦକା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖି ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଏଇଠି ବିଟି କଲେଜ ଦେଇ ଯିବେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ମିଳିଯିବ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ପୁଣି ଆଉ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଦେଇଯିବେ। ତ ଏ ଭାଇଙ୍କର ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ସିଏ ବି ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ। ସେ ଲୋକାଲ ପିଲା ନା ମାନେ ସେଠି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ବି ନାହିଁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ। ଚନ୍ଦକା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସବୁ କୋଉଟା ମାନେ କହିଲି ନାଟା ଚନ୍ଦକା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଅଛି ଆଉ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ ପଚାରିଦେବେ। ରାସ୍ତା ପାଉନୁ ଆମେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କୋଉଟା ଏଇଟା? ଚନ୍ଦକା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଯୋଉ ଆଇକନ୍ ଡିଜିଟାଲ ଯୋଉ ସେଠି ହଁ ହଁ CRPF ଆପଣ ସିଧା ପଳେଇବେ ସିଧା ଯାଇକି ଲେଫ୍ଟ ବୁଲିଦେବେ ସିଧା ଯାଇକି ଲେଫ୍ଟ ବୁଲିଦେବେ ଲେଫ୍ଟ ବୁଲି ବୁଲି ସେ ରୋଡ଼ ରାଇଟ୍କୁ ହିଁ ରାଇଟ୍କୁ ଯାଉ ଯାଉ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଆରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଡିଜାଇନ୍ ବଢ଼ିଆ ରଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଇପଟେ କହୁଥିଲି ନା ତ ଆମେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ଏଇଠି ହେବ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇନା ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଟିକେ ଖିଆଖୁଇ କରି ଆସିବା ଟିଫିନ୍ ଟିକେ କରିଦେବା ତ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆସିବା ଆଉ 7ଟା ବି ବାଜିନି ନା 7ଟା ବି ବାଜିନି 7:30 ରିପୋର୍ଟିଂ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ମାନେ ଏତେ ଘୁରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏଇ କଲେଜଟା ପାଇଁ। ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଲେ।
ରୁଟି ଟିକେ ଖାଇଦେବା ହାଲକା ଜଷ୍ଟ ଟିଫିନ୍। କ'ଣ ଖାଇବ ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ଏ ପରଟା ନା ସେଟା ଆଳୁ ପରଟା ଆଉ ତରକାରୀ ଦେଇଦିଅ। ଏଇଟା ଆଳୁ ପରଟା ଚଟନି ତରକାରୀ ଆମର ପୁରୀ ତରକାରୀ। ଆମର ପୁରୀ ତରକାରୀ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ଚଟନି ଖାଅ। ଭଲ ଅଛି। ଲେଟ୍ରିକି ପଳେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାଟା ନୁହଁ ଆଉ ସେପଟେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଢ଼େ ସାତଟା ଟାଇମ୍ ଅଛି ପ୍ରପର ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତ এইটাও খোঁজি আমি ଦି ଜଣ ଥକି ପଡ଼ିଲେଣି। ଯେଉଁ ଲୋକ ପଚାରୁଛି ସେ କହୁଛି ସେପଟେ ଏପଟେ। ହଁ ମିଳିଗଲା ଟାଇମ୍ ବେଶୀ ହେଇନାହିଁ। ବାକି 8:30ର ଏଠି କ'ଣ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଏଇଟା। रिपोर्टिंग एठी स्टार्ट ही होलानी चली रिपोर्टिंग फोन गले पइसा सब खोली खाली जाइछन्ती कान फुल आउ शंखा फंखा सब खोला खोली जाइछे। झुटिया एरिया खोला नसला झुटिया कान फुल नाक फुल रिटर्न आसी खोलुछन्ती। बर्तमान गेट बंद अच्छी ए खोली जो टाइम हो गला सरिया सरिया हो गला एग्जाम देखिए ये सब ऑटो बहुत लोग पिला भी एग्जाम दे बर्तमान गेट भी खोला हम अभी हाँ खोला है समस्ते बाहर
ସରିଗଲାଣି ପୁରା। ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯେ 11ଟାରେ ଗେଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବେ। ପୁଣି ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଲେଣି। ବି ଆସିବେ ବୋଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ କେମିତି ହେଲା? ତ ଏବେ ମୋ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା, ଭଲ ହେଲା, ସେମିତି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ପଢ଼ା ହେଇଛି। ଘରେ ପହଞ୍ଚି କଥା ହେଉଛି।